Okay nabutan mo lagi tagikan ta naglaag. Pag ulit nato ako na po'y naglungag. Siyempre kini lagi daghan tag buluhaton sa balay. Kinahanglan man gyud natong atimanon aron nga dili ta mapasmo. Karon nga bihiuna dai guys. Ako na gisugo ni mama sa pagpalungag diri sa among balay. Kay hinlakaw man akong manghod nagpalit og sudan. Ako isugo diri pagpalungag. Kini di akong style sa paglungag guys. Maginit gyud ko da og tubig kay di man ko kamaugdungan labi nagmaisang lungagon guys. So naginit ko da og tubig. Nagkuha na ko diri bugas sa among sako kinahanglan sa higot og balik kay kun di na higot og balik pag abot ni mama makasab-an na pod ko guys. Ug kung magbukal lang gani ng atong giinit nga tubig guys, ilunod nato siya nga aron siya maluto guys. So kung ikaw nagtan-aw di ka mamulungag karon nakakita ka na kamo anon ta kamulungag ha. Thank you.